nĩ igongona rĩrĩa rĩrehete hamwe atongoria kanitha wa Full Gospel bũrũri-inĩ magĩitĩrĩria mũtungatĩri Samuel Lepati maguta ma kũmũhaicia ikĩro cia ũtongoria kanitha-inĩ ũyũ mwena wa Isiolo na Kĩgania makiuga rĩrĩ mwaka ũrambĩrĩria thirikari nĩ yagĩrĩirwo gũbanga mĩtaratara ya gũikũrũkia thogora wa mũtũrĩre amu moritũ marĩa mararĩ mwaka mũhĩtũku no me mwaka ũyũ wa 2023. Petroli imeinuka sana na usafiri na uchukuzi umekuwa very expensive. Na kwa sababu hiyo tungeliomba pia serikali angalie petrol na diesel kwa sababu hicho ndicho kimeshikilia uchumi. Ukame ambaye ni mwingi sana. Mvua haitoshi. Kwa hivyo mambo hao yanaweza kutengenezwa, maji yachimbwe chini, watu waweze kulima na irrigation. Vijana wetu wanapoenda university. Hapo awali tumekuwa na himizo na kuwa encouraged ya kwamba hata kama hali ya mzazi iko chini sana, kijana tu akifaulu kufanya vizuri aingie university atapata ile loan ya help na inamsaidia sana, imewasaidia watu wengi sana. Kwa hivyo ningeliomba serikali isiondoe jambo hilo. Kaunti ya Isiolo nĩ ĩmwe ya iria igũmĩirwo nĩ ũhagũku wa ũgitĩri makĩria mũhaka-inĩ wayo na Meru kumana na wĩici wa mahiũ. Morĩtie rũhonge rwa ũgitĩri bũrũri-inĩ rũgĩbanga mĩtaratara ya kũgacĩrithia ũgitĩri mĩena ĩngĩ. Matikariganĩrwo nĩ kaunti ya Isiolo. Mambo ya wizi wa mifugo hiyo serikali nimesikia imechukua hatua, lakini wachukue zaidi, kwa maana mtu akinyang'anywa mali yake yote na mwingine anabaki maskini. So hali ya mifugo kama ile yetu tunaishi na baada ya Isiolo, Meru, wapi hayo yachukuliwe yakiwaka maanani ili watu wajanyang'anye vitu vyao. Gerifotera Inoro TV Jetago Jenga Waboi.